Maray magugko din dawata sa kusyel. Nana, may akong anak, oh. May. Ay, maulom noon. Alin natin? Ah. Bold stuff. Alin na mo? Asa man ito yung papa kay ibili na ako ning kuan ba? Ibili na ako ning bag. Lalamin na kay kaligo. Ano katuglaw sa? Dito sa tapisa. Ano ulo? Okay. Muna siya ang beach sa Salagduong beach. Shil! Ishil! Dili siya maklaro. Gabot na madiri sa kuan, sa ni diri. Shell, unsa ni diri Shell ning Salagduong? Larina pa ni, Larina. Kaganiha, ang live nako kaganiha ka sa Siquijor gid siya. Siquijor, grass garden beauty kay gusto na itom. Pero look at the foreigner, oh. Gihubo jud sila kay gusto sila brown. Itong mga anak tora. Mo rin tatay mong Papa Silva para ibilin ako ng bag. Kami si mami. Kapaliguan. Manayang Salagduong Beach. Siquijor. Larina man doon. Bawon, Larina ba ni? Larina, ako na doon kawadlawa, Larina, Lasi, Siquijor, o mga bukid nila. Then karon, ari din ni sa Salagduong Beach. Doon kay mga foreigner diri. Look at them. Matos dagat, ha? Dagat. No, kung bag. Alin ba? Sino si Manu eh? Hello, ligo tayo sa Siquijor, Patindog lang sa natin ni B. Okay, mapastos kong anak. Tunawa ang tubig. Tinaw kayo sa
Shil, itin! Ali, itin! Ishil! Ali mo diri ba? Unos mailigi ka. Nagdagnay, nag-watch. As if na lang po, dang nag-watch na asa diri. Anyo hasayo. Agon mo ko ragyat. Ang say hi, children. Ano, please dive ko ma. Ano, gwapo ba ko? Ma. Oh, tanaw ka, pasig na. Dili mo mo. Hi. Go team. Hello. Mamo, please dive ko ma. Ayaw nag-cliff dive, drop. Bro, what's in my life? Ay, si Manoy, tara! Ay, kuha na kong bagbi! Nakita ninyo si Manoy, tapos mabaw ay. Nay, wave, Nay! Wave ba? Kaya daro makita ka. Inani ka beautiful ang Siquijor. Very blessed island. Oh, ni mga bata nga pa no. Harang papa mo nirang sa ta. Asa kang mama ni no? Ang papa ramay na ah. Ito to the father and daughter. Dahil nang lang inistoryan kay dili English ha. Ito pa dili sila American. Ah, naka-rash guard ang beauty. Which place is that? This is Siquijor. Salagduong beach of Siquijor province. Would you like to join us? There are a lot of foreigners here. Okay. Okay, bakike. Live. Ten, dani ra mo tin, ayaw mo dira. Ayaw lagi mo diha, di ka sabot oh. Oh, there is Salagduong beach. There are a lot of foreigners. Gipantir jud sila. Wow. See? Ako rin dyan napasahe sa gisot, nag-rush guard. Ang uba, naghihubo na hapit. Pinay baby, oh. Tanawa. Look at this kid. Yay, nagamit mo na ang ano. What? Pesa. Gihunawan ng ihang kuan. Agoy na nag-boating. Shil, inas papa Shil sakay tana Shil oh. Na nag-boating oh. Sumambak ka. May iskarya ng hilaw diri.
Hindi ako maligo. Gabi na. Hi George! Ali George! Ali di Siquijor George. Ligo ta. Salagduong Beach. Natin. Okay lang water. Tinan mo. Look at the water. Klaro kayo ang hill. Pero kato kung na-bisitan ganyan sa Siquijor yun nga beach kat Pinoy lahang balas dito. Dili kay dahol man tawa. Ang tawa ninyo ilahang balas. See? Kita ninyo ni. Have you seen this one? Daghang mga ingon na niyo. Bato. May marina o mermaid. May mga marina. Di lagi maklaro oy. Ngit-ngit lagi kay mo. Ayaw, mimi kitang bukit. This is a remembrance. I am. Ayaw, dako ikong bilbil. Gadi. Shell, itin, say babay uy. Ano, bye-bye. Bye-bye, Tin, dali tin, hama ka tin. Nagbantala siya mambakro ba? Gadi? Oh. Kaya ba? Say hi, yum. Okay, oh. Galing, nagtawa ba? Ano ba? Ano, wala, ruba. Wala mo tayo online ko nila. Tingnan din to, yum. Nanong nagbaraman ka? Ayaw, mo ba? Signa sila. Gumami sa kot. Mana. Yun sa mala ko i-mention. My babes. Mention na lang si Kwan din na lang. Kinasto ko. Na, kabalo ko kinsa ako i-mention. O, di man po mo friends. Dam. Hi, Ruth. De la Peña, Ruth. Ali, Ruth, ligo ta. Please speak in English so that I can understand. Oh, sorry, you don't understand our language. Si Harun Chim. I said that we are here in Visayas area, particularly in Siquijor province, and we are now here in Salagduong Beach. And then I am comparing the curves of the sand in Siquijor. Here in the arena is different. Siya, mas coarser. When I was there in Siquijor this morning, it's more fine. Look at the sand, very white. Did you understand, Haron Chima? A lot of foreigner here. And there's the diving area, the cliff diving there. Oh, see, have you seen the child diving? A lot of foreigners here. They're really wearing appropriate attire, swimwear attire. Unlike Filipinos like me, wearing rash guard. Afraid to expose my skin. See? Look at the foreigner.